Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket inpatulod ti pagayam a nagpailingad iti nagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Agingga a napagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami ket makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Hello, auntie? Hello, balasan ko. Kumusta kan? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron no kasta. Iti kasta makaumay ka mat ditoy. Wen, auntie, masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akon dita. Wen, tapno adaman mo tikat kadwa ka rumwar tunggal ag day off ak. Wen, auntie, see you soon. O sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Kwa, ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, may papaniti pa nang ilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay, wala ngagpaiso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo a papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta itisan nga agbayag. May schedule mat ti flight ko. Oh, apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang amin ti adayom kanyak no bilang laeng. Unay kan, italaang daytoy. Ken may sa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mat katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa'y friend. Tani, maka-abroad ka mo dun. Wen China, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang makabrodak ko ma. Naimbag man. Ta si papalubos latan ni Larry, maipapaniti dayta. Wen friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas? Nang runa itakat nangina aminan amagat-gatang. Ay, punno dayta, friend. Uray ag trabaho ka, di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wen nga rod, isong anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay, kawan Bara nga, no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wen nga rod, friend. Day tapat lang ti plan-plan wen mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nagaragragsak ako unay ka anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wen nga rod, auntie. Kasta akmat.
Maragsakan ak mata makakita kada kayo. Kat, kumusta? Ayos lang mat, auntie. Malala. Aginana ka pa, Iwan? Kabayatan ti pa naglutok ije kusina. Awan pa'y ngamin dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyan da. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inal daw, adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginana ka pa. I-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wen, auntie. Manong, ita alawas ti exam mi. Katinas ka na makabayad akiti tuition fee kita wano inton bigan. Sana ka maka-exam no, sana ka nagbayad. Sa pa yung nakais-istriktuda. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray 12K manong. O sige, nabigat kan ton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na Mariel, adaman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa'y ti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita. Agayan ayat kayo pa'y laeng. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehiyo. Kasta ka di. Wen, auntie. Maawatak mat. Gapo ta isulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay, apay anyat yearnan ayat ti kabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y ay iti duwatawan. Kasta. Husto ah. Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wen, auntie. Barang makaurnong kaming tumatan, iti aramatan mi nga galaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malangarod, agina ka nga rudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi ka ni Auntie Ella. O sige, agan anlad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wen, agan-anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wen nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado ang mailiw mo tinkin kada manong Ramon. Nang runa ni Larry. Wen nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oo, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten ti para kada kayo. Wen nga rod, auntie. Nagbit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod da kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wen nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti iliw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsamutan. Wen nga rod ah. Aywan gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kanakayon damat na marabyan. Nangrona ni Harold.
Makumikom da siguro nga agad adal. Kasta ka di. Awi suminton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay? Ay katwa na. Sigurado nga umay dagi jay. Uri dagiti kakabsat ko kat mailiw damot kan ka. Uwan kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Ay na! Nakaragrag sakak unay ang makakita manunkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolate. Agin na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumatan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Ay, wan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kabsat ni Larry iti koleyo. Long table Ah? Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Or-orayan laang ni Larry ang makaturpos ti kabsat na. O, kita mapanon titawan, friend. Mano titawan mon. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay ka ngagsubliman na ni di abroad. Larry, Oh, kaslada kahit mong ibaga, Mariel. Anya dayta, ibaga ma. nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti planom, may papan ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko, Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbagtan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel, Oh, apaya na pauli magkamatan, Larry. pasensya ka kuman no nagkariak idikan ka. Akal pasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Ha? Ne, anyat kayat mo asawan. Amok ang maawatan nak iti daytong ibagak. Nasken kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, ta manulang matan natawan kat makaturpos matan. Anya, Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siyakla may sa. Awan matkit iti parikot, iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam, panunutin na mat kuma, ti para kada kayo. Mapanon ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, san ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dayta nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti ka kabsat na, tumultulong hakmat. Nang runa no maipapaniti financial. Ala, ano sampay laang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa laang ti kapsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, Auntie. Taamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan maadaan itinatal na pamilya. One month. Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyom. At iti allowance mo, ading ko.
Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaid yu ti agadal. Damag ko nga da karon kaayan ayat mo. Ha? Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal yu kumapay ti ipang pangruna yo. Wan Manong. Awan ti pagdanagam. Anya kalakit din ay Agyaman ak no kasta. Ibagbagak na ito'y gaputa para matlakada kayo dayta. Ay, kasta gayam timbaganakin ka? Wan friend. Ay, makapasan na ay. Agor urayak matlakit din iti Manong atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apay kasta ti lang Mariel. Hindi pa na minsan, kas lamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa. Awan, auntie. Ay usak laang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan na bali ta? Rumwarta inton day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman dayta. Ken maisa, manula ang inabulan ti Orion ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Mangangkit di mo't no. Ada parikot yo ka ni Larry. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Diyak nga minamo. No kasanok nga ibaga ka ni Larry ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Diyak man amo. Ngam, kaslain inot mo na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dayta ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello. Hello, Mariel. Nasayat mo ta sinong batam tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akin ka. Ngam itala sinong batam. Apay. Ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kon ti saritahan ta. Ado pa nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas takamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang aramid ko. Agsarita ta kumapay kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko nakmad. Sige, bye. Sabat ko. Si kamat gayam. Ay, ading ko. Kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpat? Kukwa.
Di na pan payalawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat nga may maijabalay, manang? Mabit lang. Masikog ka? Wan manang, naimbaglangan at nakagradwarak pa'y. Sayang laeng, tasaan ka nakattend iti graduation ko di last month. Wan nga rod, kauawid ko mat ngamin. Sana bale, tinapatag kat nakagradwar kan. Wan manang, umay kan pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakauna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya, apay nga taasaan lang yung pakpakam mo kanyak. Kan, awan ngamin kinakit-kita iti Facebook post na. Nakaawi din, isa jakmatam mo. Ay kat sarong karam ijabalay da, amanong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw awid na. Wala din ko. Talaga mapana kita lang. Masapo lang makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adin na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari, Anta ka di parikot? jaka mo. No kasano nga ibagakten katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awanan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tangay pagpagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel, Iso a pasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pa'y amakaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planwan tati para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapo kawan ti panagayat mo kanyak. Bayam, manipon ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Miss F, nagsakit ti riknak anang ibaga ka ni Lari iti pudno amarikriknak. Nakitak ti kastaunay a panagliday na. Mariknak met tinalaos a panagayat na kanyak ngem panagkunak ket saan asyak ti priority na. Iso siguro ti may sa arason no apay anamin pinsan metten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ita, saan kami pa'y anagwin naswas, gaputa di na kayat nga agsina kami. Kat aging ga ita, awan pa'y makitak nga aksyon na kadagitiin ka rin na kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidak. Tuy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam, Mariel. Kasaritam pa'y maminsan tinobyom pagayam ko. Agsarita kayo itinalapat. Damagam no anya at talaga ti plano na para kada kayo. No maipapanmet iti kunam anapukawan ti panagayat mo kenkwana, tingitingam anaimbag ti riknam. Amangan no gapulaang met iti asar mo iti nobyom, iso anaibagam ti kasta. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket agpalamiis kapay, sa kayon to agsarita itinalapat. Alakastan pagayam, Mariel, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.